Hello, we are for my Kwaba Attention TV. Said the money when a dear me this or a jasomwa. Said the DBI the Bremen, soon sem. And there ye the penny be party about Babette, soon sem, Adocre and ye tears here. Na answer ya becosono, a betray musima nearby. Me pato men kubebia, so you subscribe to the page and like it. So anytime you ever drop a video here, you'll be the first person to what? Me try mo waba isi ya. For said ya mekai no betwa mo ho aba said ya mekai me se me ko me ba no so ene me nkwa na mbai me ne opede kese bi pa na ba ye ende dwumadi e ba bedi no ya to ne din sunsumu nsem na sunsumu nsem ne nde de be kasa fa ne spiritual marriage ye bi mo se sunsumu marriage ewo ebi mo se ni ho ebi mo se ye ho na sunsumu marriage ewo a what is spiritual marriage and a wo so wonti ase ne say and a den e be ye ama spiritual marriage abayen so we oba so we bema enti pacho mentwemu nko just like the video share ma wadofo bi no no so ntie no nsuemu ade enti ene e be ko open case we dey ma ha o ye jaja so mo oh ye wo che pa se de da no ye frɛ wa ye san kan ye nyame adomende ye san kan pa dia ye be je ncheche kakra wo sunsumu nsem e almost say spiritual marriage e wo pa spiritual marriage wo na wa se na nipa e fa so e de nya anase den ne ma ye kwan a e se nya yankopon nhira wo eja somo a em say be di kan di aseda di amai rade se ene so obi na yenso so ya friend okay e wo attention TV say yenso yemra na ye me chire ya dre en fa sunsumu nsem ko sunsumu nsem de wi ya fa oni sunsumu nsem de a hu ma de ban ai ebi mahama kro tie ko na so di sunsumu nsem de anka ye beto abanka onko adifo ono mo so mo mpa ma na ze mama kra ji sunsumu nsem de enti ebi a ono no ni sunsumu nsem ono wa hu no ena ye ma menim de e kan na okofre adifo kudam se ommo mpa ye mfa ma no na onfa metra apunya kesi na so sunsun na ye adwuma pa nti ye de aseda de mai rade na se okọ na yakobo mpa ma so ye ma na se ogidi nti e wo ho aha nti ye de aseda de mai yankopon sai de obi kwan aseda nso e koma ye open kesi a ono so ha no bia ke na yankopon aka na koma na ono so di tum na ye nso so ya ba bi sai ye be caption so ni ebi okay and then say it's our friend na yenso ye depend enso e bai okay nje tie foti o prophet said here o kan no si sunsum de ye mo da se ni bia nti o mo say spiritual marriage e wo ho sunsum nsem sunsum awale e dey na spiritual marriage se ka say spiritual marriage ye sunsum aware a Ghana ebi mu ejidi ebi mu nso enyindi na obu onyini but ye ne so aduma okay na sunsuma ware e ya de biti sa ase de o kan Genesis chapter 2 em say onyankopon ebo Adam no ohun say Adam nko antimi ntena eye turumo ko onyankopon ye kuafo okay it's our purpose in life for ankasa no ye by say ye be ye aduma e de amawurade na onyankopon ehun se adwuma no aye ba be nso yenko yintimi nya se adwuma no tie wo se ode ye ho kafo ye oba ene ba be ka ye ho na yitimi ye se adwuma no e de ma onyankopon itina Adam bo aye bo ne ba ya ye ni ba ewiase no e ye the garden of Eden ti okay ene ye de Adam ba so omra me hwe e ye nyankopon no ba ye na wa ye no e wo saa tro mu ya wa ho no omna mede emehwe so no huni se ono nko ntimi nye sa adwuma nti wo se wode eye ne ho kafo eye oba ye fa so obai obai is the meaning of oba ai nti e ma bai okay e ma de ye boy bai ma de ye fra mo mom bai ti o mu fie mu e no mo bai okay nti asetere no but what ase aha enti no eye de me ka se oba bema nko antimi enye se adwuma nti wo se onya na ho kafo obeka no adwen bibiara omokọ mo ba
said a beya Garden of Edina only papa I saw by the session a bit medimo to a neighbor the canon say no more shas men call and quality soon suma warrior idea be a war. Okay. Now it's said the make us say a warrior a war edema only pattern say a bushia minu ebe can boom. Na ya dia tum say oni pa we no nipa we ene ma ware no nyanko pon asom na ya dia tum se mo ba ware nti eno so ya ware okay eno ye kunam ani eno na sunsumu enipa bi ni ade ehu ni say omo soso no omo nkofa omo ankasa omo ho na omo de aware omo peyenye nipa na onyanko pon agbo esi suban ni seso no ye na omo pen aware o sunsu ma ngo pen nyonko sunsu omo pen nyonko sunsu on pen no openipa ene and okay John chapter 10 verse 10 was say na bonsam obai so obehia na wakum na wasai it is asunsun for na make kan wasem no enye genuine ye free onyankopon ho eye the foreign angels aye to omo de ba asase so no omo no mo ye saade no to omo no mo ba say omo ba bewia omo no mo ba no omo amma say omo ba na omo ba di abe list na ode wakofi da pi omo no mo ba le ba force say obeya ade bi no ho say ade na wo ye no de me pe no wo ye nipa it made you wachi na me no watena ba force de be kan ti ase pa bo say me won kura dwurim na say spirit no mo ho ti o penipa na de dia ene ne ase no nkani on penis nyonko spirit it then na be ya be attracted that people another spirit to us and no ye be bo me ba e ho no okay eti me pese me tire say sunsun aware no e wo ho okay say ye ba bebete say there is foreign angels na okubi si osoro yeah na urade yankopon ka say asase fo munue dia na onipa ba wo se wade atum se wo ye kristo ni wo ye sunsun sori ni a wo kwa asori na wo je bible edi na ka bible na wo ye direction ni ade no ade ti na wo unyi sunsun sem ni ana se onipa wo timi wu na yesi na wo se wo nyi sunsun sem ni na eni ho na se wanka se wo twa wo tro wo nim de wo ye nipa bebre nje sunsun sem it is a wo ti nyankopon di ya God is a spirit those who worship God should worship God in truth and in spirit and ade ti na wo sunsun aware no wo nyi ni na say wo pa me ba che wo nti what question will be some no eno no elaboration me matoria no we busia for say the etie no odi focus na tete mo say sunsuma wale onwe e wo pa say the spirit and say won ma ye two face so ba asase so no o ma menya o mo ho no o ba benya ye nipa no mo pe o mo mpe ho no eno na ho pe me sembre na be twa ho sisi a si ma besa ba ni ato aso